Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Divhe emmeha hiwagi masekketteren labuwete divehi muwatinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miyadaki bainul aqwami masekketteringe duwas. Meduwas miyadu algonmen faha kurayar rajyege ekeki dairatakuga hiwagi kamayako masekke koravam gendawa emmeha masekketteringe aguhuri masekkepulu algon faha kurani nuhona hinhama jehi hure. Masekketteringe masekkatuga agu wazan kurmaki algon men kuran jehe kame. Miyadaki masekketteringe qadar matiko aburwari masekkatuga mahawle qaim kurma libe ranuge fursate. Fudunteri divehi rajye bina kurumga jamaatuge mas'uliyatuge warugadakan handana gennan jehe duwahe. Ehen kamun masekketteringe duwahuge tahniya rajyege emmeha masekketterina arismi kurani nuhana ta'ataiku. Ade masekketterinaki qawm taraggi ko kuriyerumuge ma tambu. Qawmuge iktisad warugadawe duweli barumuge fahatuga wani masekketteringe tedweri kama ikhlas teri bura masekkekan qabul kuran jehe. Mujtama kuriyarwa faagati mustaqbale hoda dinumuge arukatin naki algon menge masekketterin ei emmen danna haqiqate. Ade miyaharuge masekketeringe shiare kama algon men kandalafa miwani revolutionizing skills and training, building a resilient Maldives workforce for inclusive economic growth. Mishiarun hamakoddeni komme divesaka ves masakkatuga maadanuga kuriyadiyuma beenumwa hunara wasidattaka fursatta fahikoddinumuge muhimmuka. Egotun emmena wazifa mi siyasatuga darun hunaruveri masekketering ufedduma fula dairayga mi ministry indani masekkettake kuram. Egotun dehahavvara gina divehinna hunar dasko dinuma tinsateka zuwanuna khassa tamrin dinuma National Career Service meduwereko wazifaya gule eki khidmata forko. Ad masekketeringe hagguta rakatereko relations a gule qanun eke de qanun takayeko trade union ta registry kuran feri sarkara wazifa de farayataka adi masekketterin baveriwa labor advisory board gaim kurewun kam fahakuran. Adi masekkatuga mahawluga sihhata rakaterika ma behe council evs wani ufaddafa. Mige iturun wazifaya gule khilafta avaha hallu kurma tribunal ga a dispute resolution division ek gaim kurevi bainal aqwami femwaruga divehi rajya wani ijtimai insafa masek kura global coalition ge member ka veswefa. Adi International Labour Organization a guligen decent work country program ekulawalum ge masek kuriya dair minimum wage review kurma Labour Management Information System ek gaim kurumuge masekke dani kurevemu. Ad masekketeringe duha gulgen divharajyege emmeha masekketerinna nuhanu ikhlas tarkama ko algon shukur dannawa algon men kuriya damwani sarkara masekketerinna wazifa de farayataka ekuga masekkekogge. Insaf verikama ekverikama masekkatuga mahawluga ijtimai adalat qaim kurayfawa divhi rajye bina kurma algonge wahakul nimmalum kurin bainal aqwami masekketeringe duhoge hew edunta adiyo seffaru huriha masekketerinna ariskura adi divehi masekketeringe hagguta rakkateriko dulahew masekkatuga mahawla gaim koddevuma divehi rajyege raisul jumhuriya Dr. Muhammad Muiz kurawamun gendawa masekkepulu fahako emanik fana haggu shukur dannawa algonge ikhlas teri du'a eki algonme mikura masekkatuga man Allah baraka levum divehi masekketterenge hunar itur kurma ufeddun terikan itur kurumga hew tawfiq devum. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.